Salamu wanama watukufu karjakano karihevan okaambe seila juzi dorafanya video mbili aruma usiku zima sha tifanya dunge mbabe actualite manaze no ngas jiro zinji aina wakati wandu wazira nsizavira yabo wandu wako harma shida ebenge tifanyani njie mbabi tinaurenga wakati mwinjambe senge jokade kamungo miraru ri juzane za habari kaudo zijirio makati ya mwiso yani mahususo kwa leo ebenge abo na ristamili mbabi wandu wanjie kai connection ririhiza halafu akatula rijeri rihadisi mbabi maraba استعمليه من المتيت. السلام عليكم انا ما بوستاني مرحبا منجي وعليكم السلام mon frère gamdindo mbabintinti wandu wanjie mna hindu mbamonama ngabo mnaralanti mtiti wa ushindansi ono wandu walio sha ino wakati wandu wajonjia mbabintinti yabo sina homo Yusufa Hamada. Assalamu alaikum mfurukaya ngani wandu kao nsushido unaye madine hasaya ukaya makatika tsuhea sanzima shangar josta hamilimna hindu ni wakati wajonjeza mbabiza wandu yabo mitso joandisa ukaya nsuanzani trene apre wandu wajoja wadodunge direkte hosoniho kamwa benzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Kwezi wanama watukufu mesilamu wa Komor wajaili wa wandunga wa harme direkte inu makatianu nono jojaili wa wandunge bandaban nuwana nyasika onga wa harme mabehewa ya kizihiro si usanganyi hawajauri wa vumbaban walio harumaze prison bali na mbali ho masiwani walio harme misomo nanu walio harumaje zehaja mbali na mbali si usanganye ni wakati ranja abanu ritaheze namna za ushinda rombedua haina wandu yabo wahundeze kibala zahe zetabu ikao ndo wazihundao zilawe. Ebenge yabo handaninga mumsalimuni ni mtoseni heze baraka mitukufu zahe juma leo ni mwambiena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama tihe abanu nga mina madambili. Zemada hizo nga mtaho rikera viwanduado partage ze mesaji za hatu wa kazi no mesaji muhimu zino information ikao gizo muhimu armo wa Komori. Ritsahewa jau ze pagina ne ze site mbali nambali kao ze kikawa idasi wa shukuria au kaundo andu wa mandwe kao partage ze message za tuzin hamandeleda hola habari za Komori kao su wenji wa hatu si ushukuria hazila namne kao wonenga ze message zinu wazibiti nane ze site mbali nambali ni behe message kabla rahane janja armaze mada nuambie ukaya wakera dhibaba nungo na msango mhuu wa utangaru mensi ya hatu wado sana wejuoka banunga bo mada ikao izongizo wajibu wazione wazitrete baada ya wazione so wa Komor nande zihusiana onolezi de uzihusiana onema shakayana kama da kazi tunjia harumwa paniki hau ndongo za ukaya wandu washinda nao hau ndongo ikao ngazjonda zensite wandu wende wake harumwa konfli wakati mwinji wake radhi madaha mada hizo atisonoka izode zilo muhimu shezi sababishao zenongo za husiana ne malezi ne mendelo ya hiyonsi nizorjo tsanga fikira izo makato mwinji ngwa jojo uzimete de kote bangu anza wambese wandu wa influence harmanongo jizo na hizo wakato mwinji ngazisedi yao harmazila taabu mamto jomnikani mfano sifanya direkte mbilibanu juzi yenzimaika ya muhimu haku paske etika urongo anongo zahe kozep ne mashaka lobo nsiju na nongozi njika ukautanga banu basi boma si utifanya direkte banu ya husiana na ndongo na kadhibishiwa na ndongo za mapesa na majangala izode zolongo kauti ono hamangabo city zinji bati ono ata Komoro info yodio habari za Komori wa itrete na boti tende tsolongo abotasi wa ignore yanga ni pourquoi parce que ila tikazo andrabo tikandana ajibu na bendongo za mapesa na hindini donc abo anada mo wenji ngwa jonda watunde ban bolto arendeje ban fulana arende shazila risengi yao surtout andu hamanda asibati no jijaziza ritowo fikira iliritsange mtsango harmwema shakalo bonsiju
makati wo zitapubeli watsazi la rishinda nao nge Tanzania tende nifanye mna entre parenthèse na mbieze page za hatu ze site za hatu kao wuridunga makati menji warengeze message za hatu wa partage ukana mdoje interesse hakutse na harma message zitreteyo sisinga sina page jambo yahe association faina ngari treto message za usana no ananeze violence ikaonga monanga bombri atumloka ha viole mana mshe sisi sunji arma ze sujet hizo lorkana ilarfu mini haji wamengoni moandu ikao ngwa metrizo ze sujet za ho wana wa viole wao neza nongo za hema violeur monsiju kao mengoni moandu wa himirai association hifadhi haka harmwe page ya association faina leo shabongo jona wandu kwa naho interesse ha shangwa jwambe mrwa viole shawola yenda yaone sao ze solutions ze problèmes apporte wao harmwe ma violeur ngwa jomete de côté pourquoi parce que ya o interesse juste rambe mrwa violewa wandu wanje harma conflit na madema adotsa haneze solution nezisongezao wanaramba wenu sikuka wa violewa ebenge kwezi nsokonzante parenthèse na ndise abona beze pajukaya na mtafadhali babanu nywandu wananyasi ngarijula nawe ma administrateur mlaro maze citizen pia mdoje interesse mbabi tena no wandu kaongwa jovanu waporte solution nezema de kaongizo muhimu tena wakomori wabu hezi tawele ukabanuga sina faida na solution kaonge bidori zihunde bala jiri bangwa zinasingani la hema jiala ukangabo malizada ula izo pia ngari zitreteyo shezo kazi na interesse jo interesse des la voltage ode ya wadeziwa yabo kartushindare lewe namna wakomori wanzori badili bref yomna parenthèse gamina madambili banu bwa komori na jani zivumbe banu imada handani des habari za jiri harumo mji wa kuwa leo ya mitsamihuli uhusiana no msira juma bo abalo wandu watu swale juma nane zenzi yabo za abalwa na ndongwe kao zisuksite ndongo zinji jumale bayali liyo harumo mji shambe se wajoka barditse na wanja konfli ya saya parce que ngabwandu kao zenongo wazikubali heli za jiri shangabwe kao kwa tsukubali heli za jiri ebenge mana na jarma lesu alelo hamando hindi lesu alailo ngabo ndongo za kazajiri harumo mji wa hatu wa bangwa la hambu ya msihiri waka wabalwa wajuma hasibabu waka umani waho mji wanazijana wenda wabayo msihiri wenda tababu hashawiri wanruanzana garijwao kazi jiritena haruma imbajini mono kaende hata kansweshela na hula urobena unsweshelea ulanda hubi hau ulanda hu ngamjeshelezi zoban sijwamba sivumba mjiwa wandu nai kaula tsikove hula urobeni antukado haruma imbajini nyumeni banutse na ruono ata magaya sekulaho msirini problem toujours za jira harmo msiraju lewe imtsa zinu sende jira harmo mjiwa kuwa msiraju mabalwa paskanga bo maniho mjini halafu zenda taziwasili hata wa siso amagaronzi yani miri fijo mbina la hasiri hato mjiwa mdu katsujo circule hagari ko jwambo nda mjimdo jina waka wandu waka henda hata waheza harmo mjiwa mbaju wande waswalie yabo mimi tijandenge mfano shanja jane indexe hauni njiarma konflilo arma mjukanga mdengo parti ya wandu fulani na wandu fulani hawando ambetsa haujweza tsonga shangara nzauri behe message parce que yababa ha bane problem ya mkomori yanzo kopea ganzauri jeruone solution nandongo hamada zinunga rjoka mweshi jarmensi ekaba hanga zendo zake mfano wandu pia ngwa shindano harma mja ngabo mani yabo solution handani do ba msira juma arishinderi joze nafu zilio neze hasara zilio yonde madam madabili ngejoka unjihari mwe sujet ya Mohamed Moussa Mujahid ikawo yinde directeur adjoint wahelela hola BDC ani Banque de Développement des Comores ikawo gasinansi hu za wazabano ambesensunda rujau hatuhumla ngutuhumla na ukaya halizio mnamwa na wa mahakume na mitsanu ikawo ngaimkinishao kaya woide mwana mshwahe batanga bote mwanyaji za lawana mengoni mandu wa fami haruma manari nsi handani afanyoshe tenda shinu hari ngabo wandu watu watemanyo kaya ngabo mzima doruma endebe shama pesa antankwe mjomba umengoni mwandu kao tsiende hamba halema na wozio hendo tawa bonsiju ha complicite ambao kare shofera wa hahendendo anzaya msaidie yadunge majapa wao harumazenzi ya zaheze bahari zahe emiji ambwa ubahanu yaboza nongozozi jazire vele warangu juzi hende hanjamba bahanu wabandara ngomfumtsanu hata usiku alewo yinu hajirande ho gendarmerie ya Moroni
le swala lino jo lija haukai fori juwe e hajirande ha complicité ya garanti yoka ya jirande bakana hunda na problemo lio ndurijuao ila pualo niyo haruma yeyezi inu no wandu wa mshangiri ya ne plasi ya hahe ye hajirande ukaya haelewa ukaya harende nai katina solution shindata ugonsi juu donc ngukubaliende ya hukumu la hezeno ngozinu le swala lino linde le swala la bililane hansibanu holiho mimri kaunga mwanyo haki za wana wa viole wao watambishi wao wagrese wao ya feri ni renge mvuha kubonsi juu na ngabandu wa minimizeyo zenongo za usane zenongo zinu na zintu nongo kaunga bomri ya heba harumandongo wa mandezi hauka ngalitsungo uono wana wa viole wao wanruenda we fungula wenda zao hamade magreseri mavioleri wata wa kumena fukare juzi wa magobani shaka mtu joaze konflia baha joko ndazado njia harumaze fami hasibabu nde mahakama mai ya lobonsi juu no waso jokubali wado violwa wane hali ino anduwe jendelea Rengelo ndele swala la bilinjo uninji ya tsina henda menji nga mjorenga daka mengomiraro maximum harumaze mesaji zangu zinu. Kwezi wanama wa Komodo. Garani sawa harumale swala la jiri haruma umjiwa kuwa leo juma. Mweleze nuka ya vanu rila dingoni huja. Ruono haruma umjiwa atu wabangwa la hambu umsiri wa juma ukaubalwa. Ukaubalwa paske waka konflia kaya buyarenga maha. Timi zambese miraru wanduko ajaka hushilizane madhamana wa mji waka mababako wararu ambese harumaye notabilite waka walabwa alafu waka abayabo ngabo watsuka ukubali isababisha wanduwaka haruma taabu zaho mjiwo kwa jaka ushindoraliana mashababi wende warenge decision bangada wakati mji watsaha solution atatsuka uparihana wamba ukabonge bidio walense hipokrizi baka banojo komani haruma mji wanduambe ngwa fungotsu mungu aswadoba zima na balaze miyo kaziti sawa ubahanu ya buwarenge decision riwono sonsi pia umji wa bangu ala hambu wabayo msira juma shoba hanubala ye madhoa maana waho mji no waka nairumbi ya utsaha wanduendele usoni wakubaliana onde wakansi watsanganya magora wishaze fikra zaho wana hao ya amanisi harumu mji wa bangwa wandu waka walabwa wafungulu harumwezi labo waze wa mjine madhamana waja wakansi wazima ne no ana mji na mashababi warongo wa haji zima wasise suluhu yao mji wa bangwa ikao rihaban ritoso ridungie leo tena ritose mnyezi Mungu ajale amaniila ikaila suluhu ya kweli wadungane wazima baizo dozilo masilaha no mujtama ne miji hatu leo inuri jari helelea umji wa hatu wakuwa mitsamihuli rijuha tena rishelewa na ukale tena umji wa kuwa umsiri wa juma ubalwa wandu kwa jaswale juma ngabandu wakahenda tarumu mji wa mwemba ajuwa nde waswalie hasibabu hindini hasibabu tena umani ulio arumu mji donku eske wakauwa na ukeka wa procede hamande elizajiri harumu mji wa bangwa kabajobu hashawiri hauka mtsidwa zoka ya nyumeni banu harumemba jini shatsidwa zo mji tikatifumba mijimili banu shanga mjiretene habo nsoshele yo mji riwonoze video za msihiri wa juma wasekulu wa magaya wandu wadungwa mbiyo atambise wala kabjasa wale juma nsiyo ha problemu tena ilo harumo mji yabo mimi sijabanu leo jerirele jiri habili haukaya yezenongo zinu no unewana aktiwa wajiroa ukaukarno jo wa minimiza uka yonde ezenyuba za Mungu risangare ndo haruma situation kama ndungo no kansi kwelinga ndo ya ngamiye haukaya makafa ya miji yao ya kansi ngayo homijini ngasina maha rirongo wabanu norongo zae daula andabo inu hata kwa atushale jishe zo wa familia dezilo masulaha nao leo inu tsa inungo jokonde harika ushewa asiri nje haruma guerre civile haukaya haruma za information ra Parisa sindotso kaya wa msiri wa juma ubalwa shabaru diba dungia yabo wazubiswa magaya honziani miri usiwa frigo za menye hazitolwa mabombo ya magari ya sisiwa mawe ya sisiwa umji wako tsubirishiha hagari ko johamba dongo za husiana na ukaya wandu wa joala wasemitsami huli hawende mjijirani hawabirile wela wasihe wende hula hapare nzima ikao yuzomengo ni mweze parezi birishiha hao harumale bavuilo ewa ulado mji wako we hamadambaye mwanama hanambiaban marahaba menchi rikari wono nyumeni banu umjiniho bakaba sawa kwa magaya ya vunzila ndonondo kao umji wa hangu wakati atiparo viramba biyo nomone za jiri juzi
basile wenu harimo mji wakuwa magari ze ndongo zakayimo aparama wazubiswa amiri honziani kautsubiririshiha yabo tsanzanje banunjeneleze ukaya na tafadhali runde solution ukaya bano abaha eke situation ijarma ndongo amada hizo yabo hato mji wongo jote nde divizi encore une fois wanugwa jonja harma conflit ya uwana uharumo mja ukaya ngabo watojo kubali banuho bayo msiri certes yoyo wajibu wanruwa hunde solution yekango nokenzi amda hiyo hamando ananya wabango shawandu na ritena wajokaya na zidoto aliliwando parce que vanu wandu kwa no juwa bahandungo na konflika o andungo jojo wa ijere kimji na yotsi ukamtswamba wandu wakuwa nono ngartswamba sonti pio wabaki haukaba bahange joko kahama isho shamba wandungo ndo warenge wadozunia ukaya baba hekanga bo problemu benge ketu uso mjishawa na zijana washinda nao ngoma kapablo anjar mwe misiri wa dweba hali inu na ndusindana harmandongo jezi narije wakati rongowe paske kartina wandu kao hakika Mwenyezi Mungu karikana walezi zenongo zajiri bangwa na zenongo zajiri kobe na tazinulo zajiri kuwa za hemi sihiri ya juma yabo hizo ngazendo zajiri harmandongo nziro ukabanurika harma zenongo za siasa tukahono kenu wakati azadi yenda mahalanzo ya swali holihonde zenongo ya renda bonsi juu ngabandurika kwa jaka mkubali wakauro ngabandu wenji kao wakaubaki we swali shakar japaro no mji wanduwa yo msihiri wa wana hawarenga magaya wajiri nongo amadazini sho watso ujibi watso muamini ukeswala henge josi yo watende wenzao abotondo atarma mijimirwa jinande waswalia uwabakisha wobaki shazinu za hanwe majamvi na hupwezi ndu na ubaya na usekwa mawe yizo karjaparo ziona sazinu just fansha juzi hawandu wakautsa taratibu heureusement harmo mji wa Bangwa zibiri daraja ila shale we noir mji wa kuatsio tena wende wasisi magaya engwa una raison ekwati na raison yesu jenge jobula shami minga monokaya ye kare ndo dungenzi ya hiyo taboba komori ngarjoko karma situation zero haukabo ngarjonda tamakati benge keti haki na zinongo za bidema fundaro ngowe ebanu ndongo hamada zinu kandu wa shida no kimjingwa manao ye solution aba hangi okandwa do ba emisihiri wandu atiswalize juma no wandu onde solution engi okaya haki okandwa data bari ba emisihiri hautsa solution eke solution ke japarihan abonga mjozia ze juma yeka yende halinu eske ho kandwa bezenzia wasisemawe wasisema miri honziani wa barikade zenzia hatandwake kwa ju circulo alobonze aparamanga bwandu adzaze wasahar meshindo shamitsamuli mjini yawata horeje kwa nako joreje ya magari okazenzia kazitsu penetreha hiyo conflit ya mjika wandu ngwa jojo kaansi on the solution ndemane kawe ni wakati na jaba nimeuzamba ukaya na mfanye jitihadi bwa komori babanu ngabo nongwe kaonge jo wakati sisi relezane relewo kaya zenongozi juro harme mabavu ekakaritina solidarite ya husiana nemiji ne mabavu ngamu mnadhiriono wandu warenga ensinu wanutsandu kaonga ziwatusheyo hatano ngama de contraire ngwa jo ujibi waze konflizi nusikae haukaboro no watso usikinia uwanduza one miji ya hao kojwamba usikinia ndu ajina wajoka kwatsu wanza wongwa joke mara yemenji kwatsu jibanao ngwa joke mijemiji ngwa tingore ngwa otaji webazwaze mfia shakwati na hajanao yabwa otidoa joro nangari jibanao haunga sina solution ani problemu ziro amali asino mijini wartashe solution de contraire ngwa jodo mbari jamfonse yebenge yabo tijaneleze banuka zabari za usana ne miji ya emisiri ya juma yibalwao hasibabu de zetabu loni zo mijini zenongozi mimi personnellement kweli zijiri harimo mji wa Bangwa ya hambu rishukuri ya habwe solution aparihana shahenu usiku tijuma emgazija zamba walaze problemu zo kazi juka sawa yabo kazi nojo utrete wa sawa ye problemu jo komanisa mjimwa jina maudu wende harma namna yoka wambena riba yo msihiri hauna rizieza aktivite za miji haunga ratungo uzienada rangurelewani iyo kenoka sawa na konfli ndwa jina aukaya banungabo konflizi jao hasibabu dezenongo za mila nansi zinu lewori shokeza jiri Bangwa la hambu walandu walabwa waka wandono kambe seko ajaka haki walabwa waomadhamana wa mju paralize za aktivite wedata olewana wabeo msiri wa ishiliana wa hadisi shange jomkini hokamala hundwa jinasi de haliyo gejomkini hoka izo famizi shinda nao hawizo association za miji haundo wana mji omrawa juno mrambwani hauwana ndongo tawalekao ngwajonda ata wanjewa se harmamala. Imagine ngasina mananyasi mzima akaufanya video leo ya kahonesa ya ferinu ya heza jiriho mkuwa ya mitsami huli shaye haone soka ya hendata haonandwalo na makupukupu
heureusement kajaula ya hashukuria parce que kwa jamu wanaondwa mjina mandae habo yakanza rezone shana muimagine saba joka mwana waitwashi yabo hanja hase kuwabwe hauharenge kupupare mwananya vahefra miya wala wajuha hawo mjini wala wasuteno wala watoku balizeno ngo wajuha vahe wala waharaya ondwanja mabala mji bila bala mbango atsaho solution ibenge miminga mwelezo kaya kairi babano abati zamba na izoni sikumu zamba banu wakomoro wenji ngwashenga yao neze komportoma zilono wanaba ho mijini ye mijisa irengwa no wana waho emiji na hiyo ilotsibombewa ukabanu mwana hazalalelwa ye makamuye hijarenge ngabo wanaba hawasa watendea wala madhamana wafu kuwa haraka handongo hindi dena mnaze nongozi liyo na Malaysia heduna ya leo ikao wala wakana credibility wa ilata na hizo mimi Bolt mwananyanya ni mwambioni misojo dore jei ye serikali ya renga nsiende sao waonde madhamana wa handani haukaya haini mbandongo ndao ngiono waitende ya walezi wandu watenda handani dao ebenge wao waondo ndaba hawaonso mashafu mji wahansi waloko mini walo mamera wahansi walo maprefe wandu au piango harmo birilizi wa hedaula naondo wandu wahandani wa usilahi wa ujue zijiro harmo mabafu wa ziraporte wowe kazi jaza maandamano hauzi jaza wandu ware maweyezi wo haraka wopuwa askari ya hao izubu harmo miji irirenge iriua itale putu shabwe ja konfli hamanda zimikao izodeze konfli kao zo ujerewa na wala wandu walo harmo lebafu yabomera ushandongo hamanda zinuzijiri harimo mji wandu kwa jaswali juma wandu wa basenzia bayangala nzoli nje harimo mji yabomera wa he commune ne prefe ne kadhi no wandu watendea edini harimo lebavu wo saru hawanja ho mjini ho watsa hawajue warengeze nongozila waziraporte wahabo juu ili babu he solution engwa jojo ahijere kibavu yeishale bavu boya shawo mji engwa afanyao lewo inungo wononga bajirondo ngo tizamba banu tirudi tizamba ka si wanramba ngaranzori wane nanongoza daula haki zinu kena ukirimke nsibanu mone mjijirani ujibilwane askari ya asumani ngwa wadhulumuo vanyumbeze nziamu imo pareni mdofanya selfie no filme no linda wende wa ulaya wabalwangwa ndo lopitali mdo filme no hafareta Facebook narikema solidari paske ngamonao hata lebali nulijirio mwishi ya zinu zaka ujirijuzi antro ya he ya Israel no wananya si wanu wa Iran no mwishoka yema aliye wa Israeli wanu Mfaransa ni Marekani wadu wakauzia ze misili za kausekula rangu Iran zija Israeli wando wenji wakauzizia wadu wa Faransa no wa Marekani ne mijikao nezensi kaongoma aliye wa Israeli ilizitaba za Israeli yabo na mkubaluka ye kari kubaluka siba vule tsandaya lewe nuba haningondo wolwa ye majeshi ngwa birora ngunsujini hawitsanda mjini wa jezao tsujini wa hezao zibandani wende za juu ashe ye mijiyo pia tito hima iwonu walandwa hau bahanende wa uwe bahani leo inume shoka mathalani mhajangwa azubilwao mtito kanse magari yao yabiri hata yabiri mbeni hau yabiri zayonya dombwena undini wanduwa daza wakansa kwa kafanya mbandongo shawado filme welindezi joka ujiri wajerite Facebook urambe maskino lafu wala koza romjuloti lwa mdu nono na reagise uramba si komuni ngasi wadzima ngarihanyi sao fikra zabavu za wadzima na faida zabavu za wadzima ilirone so andu anukaya kariti d'accord nezi jirio shekari kanse namna yin ni uona hunu Faransa zemanifu siko fanyishi wala silo andu alo paribahi mwono juzi ya hemanifu ya husiana na wanu magriculturi wandu wala pia ngabo wabali yae magari yao rangumi jinze iho waka ujapari wajawaba eze perifu za pari ili waonese solidarite hao shako ajansu kao walo kapitali na reagisa hao walo akote nono donc ija wakati mwelewa ukaya ye mashakili ya hundao mwana mkomori ye kasi isiwasi karijaju haraka masolidaire uharumaze nongozi inu shari kansi haruma au contraire inja haruma eje ye piyejen ku ya udendare manipulero remana zenongo hizo ngasjo kanziro sijo hanzale wo yinu bombeni wakwenda wazubilwa ike yabandu atsikensi wadowo nabo magari ya virawe ya njembeni na yaro hao na mchorenga maomsi sonzi animbaye mwambio kanone kamjoka hunda eliko na mbiro hawa ni mwende lewe ino msili de mathalani hansambu wazubilwa ni mlorangu itsanda mjinino alo hunu waransi ya magari ya viri bandamaji watinoka wandu ariajise vazima onese solidarite hao nwana nyao haukayo ndejo tsongezo wandu wanu warelo kakweli ngasima solidaire
shake na ukile hali inu leo shuani wazubilwa leo fulani ani wanduwa da zabahi komsa zembio za hatu ndo utundeza ajiri rendera filme riteyar mazerezo vaheze paji zinu zirenge izo zijojibi wabangwa jonda ndo wadunge watia izo watsojojiba wazimete de kote yabo ngasari ma situation zero yo hypocrisie ebenge mimitska ujani hezele jwarma zenongo za sazarende hamo ditsazi inu zendao haukayatsu msira juma juzi ubalwa armale mjwa bangwa hambu juzi basekula magaya atandukwa jasale juma kove leo tsazinu zende kuwa izo zirudi zende haju parce que wala waba emisiri bahi shawa nutsawa nutsena waba zenzia wasisi magaya tamajeni ya baomi na makupukupu na ndini hasibabu mani wa mjika wa ndungwa jojo hunda solution wapire na msane kwezi wanaama wakomori watukufu na ritafadhali rifanye namna ya ukaya wake generation kaonga zijo na ndongo zijoka na manufanio nti wandu watsanga nyengedi ngoi siparoza hamba harumaze solution mimi ya mjodo hamba banu wajo janyi wangu wajo partage wajo janyi wangu wajo ishia samba ukaya na rifanye rishenkezeze njema wakaya hauwahea security aho mji wa mbeni mijiminji waja warenga tatsuonode hata haruma umji wa hatu wa ndaho binwende waka wafanyisa formation yuho za security ngabo mijiminji yarenga ipembeni umaleho pia simambanu kaya zila kazi na usufize nganzao holi honde mashaka lobo nsiju roa violeo wana roa ba wazuba war mwema la ho hiba roa nduwa nzoze konfliza miji wanduwa sane wafanye ridoka na security ya mabavu ritsilinde ba inutie zezi jo janda ni sisinga jo himarikingiane sinao hakuwa kato mwinjo ndo anwe zubar mwemiji ya hatu ngwa profito warisha so mijini heze la crimogeni zao zila wazubu wa pieze ze dhabu zao wanashwa hatu warengezi nduzileho pia wenzao shekanga bo securite ya wandu ngondo ajideklare rekawa nzareka kwa janzo kaikanga mjwaru male bavu letsanda ya haula hambu haula bamba haula mahame gebiduyo mke wadzima ne securite hele bavu rijojo mwa kompanyena arumazeno ngo manzao kanga manzo arrestation za wandu warenda na ingarjo kasi na nyiri mwa kompanyeni ikanga manzao ndongozo kaya nga manzo hamjar mahifadhi ya ndongo fulani ya manifilo garjo kasi nanyi shatuto mwe ka wandu wadunga na hedara jahiyo ya wandu kwa jojo aze kweli nezendabo zilo harumwana adamu wanu shakari na urambio pia ritawe ruwabule wazube wariuwe yode manamba ukanarifanye solution wandu wafanye wakena mna ya security ya bavu abahari kansi harume miji ya hatupiane mabavu kabatu mrutujo ketsandaya gabwe tsandaya juu gabwe tsandaya mbwana harumaze voti yode heli rasara repartisewa reha mahamere mitsami hulo wandu pia ngabo komuni zao yabo wandu hau kwa toka wafanya na security gorilole orilo nsujini rulo sina zibandani na hansambu na milembeni na jau ratsanganya hararenga na zijana kume milembeni rarenga kume hansambu rarenga kume nsujini rarenga kume zibandani ratsanganya harafanyo kaya oharumwa leba vula tulinu ikawa tahunu faransa wahana mikonsi ya hao ya heze hafani na rifanyerikena na zijana jana haumengo mitsanu wahe security ya bavu ritsangeba nurundemba gari zima umaili riwasaidie wadobi rilale bavu wake wajo kabo tasi wake wajo kabo masihu riundeze mayen riwonombeni wazifanyo za heze ze uti za hawa ze material za ushinda wafanye hazi riwasaidie wadobi rilale bavu bezo nrabu ejuamba hebi haujuamba violema na atajo kwanza paso ya tawe shezo ndabuana nyasongo ajo wabirilia wandu waone namna yoshinda doa saidie mafura wandu waone namna yoshinda paske zo benevola wotsi wandu kaungu wandu wake awash 24 shado tsoka wakene zelera zobirilia vahoma wakazi wakene yemba ndongo kari hundu wandu warisedi yao panu hunu faransa tsimambiani hunu wandu ikao wosede faransa no hawinji enge faransa doanze kene namna he security hemsi na oche kwa jajo shinda izo ndongo nyonsi pia mziju wao kaya ikangabo mpira banu kangabo maandamano balwandu mkwa unatsile eleje ishibahi no banungabo bat prive hunu zifanyo hazi izo ndezi sababishwa ndo to shomera haukabo ze batizo bazonga ziparwao zendeza sedie security ukangabwe holeje shijoenda ngiho banzoma agent de sécurité hata heze nongo izo pia izo tena izo zo muhimu wakati mwambia nukaya ze associations ziloban humanitaire ze ONG izo ndezikao pousse hakuwe Faransa nde usoni shati de serikali et serikali ya Faransa avec 68 millions d'habitants ya sho Faransa ban yenge ondo anzeke ondo anzo wa Brite wandu wao pia so kama fonctionnaire hawandu wao pia bilemi hima Faransa wanuadu andwajo kafa hunu pia na yuwa mtsorenga mfano wa heula ya shaizonga jiruar mansi zinji ebenge miltanzani propose solution harmwe mabaya nu ya jiriyo harmwe mijine jao anduna afanye wa hensi wake security za hema bavu
tindo mjibahi de mabavu babwe sayo kaba chandongo oshabwe mijiyopi ya deja ye kalende runda no kanga sina tabu sino ananya siwazibanda na umile mbeni shezo ndrabu holiho yo security abavu yabola vimatsenane mavama na wamijingo wadzimangu atwalili yao yaweke na ukiriri hensandwa ili wende waremane na walandwe mabadzima wa jidify yabwe sayo deja ngabo familiarite jokansi na proximite ukaya wanrwanwa wadzima woshawiriana wadzima wadokana sherehe ya hezefeti za heze nongo izo wadzima wakati hiyo andungu wa turne yo wandungu wa bunguzwe mashaka shalungu wa tukurubia nao harumaula mwelewano njokaze mabali oleo de mabaheze ekipu zato mijini walango waloba nende ulende wari walende wa wala wewala wajata ndereturu wa joa libe zenongo izo pie karikansi hamkurubiano wa miji mbiwa zembabiza aferi za hoa ndu warengayensi paske wanu wanda wayanzori wani ke sanction hoa Paris andena mna hiyo ndo kama solidaire sha malheureusement ndongori jo zamba bantu ngabo washashi wa jo uzelewa wa jo rengezora mbao shandu wa jo baki harumwana ndongo watitikao walango wa jo tsaha wapwe hula kaze hula ndo shindana yonde suje hiyo heze ngo zajiri leo harumo mji wa kuwaikao ngarombo Mwenyezi Mungu amanisihe zenzia zibulwa wanwa kensi wazima wa hadisi riparema dhamana na wahele bavilo watsengeleye ili wajue zazidi hata leo na watu swali juma hata zenzia za balwa miriasi swanziani wanazijana wamba wahimi na zononde ngwa upreno hizi ngo zofijiri Mwenyezi Mungu jornika imani na subra ya rijangile kheri harumo miji atu sonzi nende harumo suje abiri njozia sujet abilinga husiyo ya arrestation kao ifanyiha haurambe mwanadamu ikaungarishia ukahajirande waye uharmale behe wala gendarmerie hasibabu do mtuhumla wa ukaya halizio mwanamwana mshwa hahe yakana mahakume na mitano nando yi directeur adjoint wa he BDC le Banque de Développement des Comores mwanadamu wa yuparwa Mohamed Musa Mujahid ngutuhumlwa ukaya raha kajenda ya hukumlwa rajojo kashetenda shikanzi ebenga bata mpakanda basayinu heheli za hansi warme mahakama nduko ajumtuhumu nduko ajumhakikisha shetendwa shada presente manyaji ikao zila wanefa mia he mwana mezambo aondo ukaya woide mruwa yecho tuhumlaneshe tendwa shinu shauka harenge mwana wa mahakume na mitsan ikaonge mkinho ka yefami joka mwana mshoae akada present information ngabo tijimzaze mzima harume fami karijidwa mana wa fami enda ya temanya ukayako eli hado pula mwana wado pula makate debe shama pesa na mjomba mwanadamu ibada afanyashe tunda shinusha julihaniha hatsahara ngujuzi ya taubo nsijuma hususu armashesu wa shangazija ha complicite ambao kaya ye shofera wa hae hakanza ye juwe ya bireha armaze bahari yatawe yenza hambesemu ala unzwani ya evadei wenza he maora au yende mala hundra jini shaze nongo zinu zi denonse warizono son tipi armaze platformo zinu armaze pagine ze situ atalefoto la hili tilwa yabongi wa maha kahalanse wa ukaya ngutsahwa yeye bada ajimetan kavali langwe mfumtsano gojioni hata usiku leo yinu riju hariono ke manadamu oyi hajirande d'après information suka harete wa shari hajirande alangari juzi sao mimi personnellement ngami haruma association ya wania haki za wana wa viole wao ikawe experience hiyo ya rangu 2021 hata leo ngainambiao zinji harumazi hadisi zinu ikawo ngabwe ikawo holihonde hazi nizorone ziwaone ma professionnel ilfanyo hasinao ngabonongwe ikawo si ujwa uzavance rizamba harumazi nyido zinu ngabonongwe ikawo ngebidori jiretene parce que wanuandu ikawo baongo wafanyo zenongo zinu shawa kansinana mnabao ya ujidifai wakati zijo huja ebenge zila metodi za ushinda wa parisiwa zila metodi za ukaritsi ni keshansi wa dwele wezo ba wabidi wa dohambe kaba mbwa jao ngebidori dozi kuvrere kakaramba banu shezo njo mwambia ni mjuwe ndo kaya harumaza nongo zinu gizo nziro paske ngizo na complicite andongo zinchi haukaya leo namjo mwene salimbabe parkour yama na violewa hauya agresewa heli zikao jiri harumaizo sisi nusu ya hatuema chamatu luko trete haukendo ngoti leka hushe information hauzi jazambwa kanga manzo mjuwe bwa Komoro kaya panunga sina wanawalo makomplisi hunu ya hao na wanzani wao hautaha warenda ndumbi hauya hao na mru para haumru utabisho mbaba hahe haumru fulani ikao ngutsingo anzendea sababishe suwade ya mzaya suwa manzani wa mbaba hahe suwa mru bahiwa londrongo ya jojonda mkadhabisho kaya ya mdolani violi zojokiri gazijiro wakati mwinji
heureusement ukahunu Faransa zo ujiri shahunu malaha na wandu kaongo ma expert ngwafanyoze zao za enquête zo bulwa kabanu mwana bwa violwa banu yotsi ya makomori tutsu ngo jona gaga hawola atrawa wende ulafu ani wafanya procedure zotsokaya mba kubali ya haraye ya trawa shahunu zorenga wakati hautawa juweza ngwe kazi kanzi haukashe tendo sha uviole mru ishoso sababishiwa na mru ya fanya ukrimu hene mru ya viole mana mtiti wa hukumula abo wosa na mru ya fanya krimu wosa na mru ya tamro yosa sababishiwa sawa na mru ya fanya krimu izo zitendwe kao zotu humulwa he statue hiyo donc umana ya violewa hau ya agresewa yekayende ya zidenonse waye yekabwa ka mru ya katemwe shazono ngozonga bondongozi njika uzojwa hendata ngeza suli harma ze service ka ojo rengaze ngozini amala zinu zahe mwana nyasi oyi yambare ndeshe tendo shin yabo bada sahu tuhumla waye yekakweli hadidi la utsahatrawe yabo asaji denonse abo deja yo problem yandana ukabo deja yo mengol mweze elemeka o wanwandu walo harma renseignement ezabari zinu ojo uzirenga wa garde ampiesa conviction do kahamba hutuhumla ukahu viole mru kutsujira ande wenda waji justifie hawaji defende shango tsahonzia haraka utrao yabo yoyoka yonziro natsiba hiwe mru wa dhama na wasirikali ikao ngaona na wandu ikao ngwajohu defende kende undi hokazo nrabo sheka utsaha utrawe yabo handa nabo ngabo susi pasko abo zenongozo hamabo kweli zikanzi donc yo premier element ikao yaweke manadamu ihendo zifanya yabo nga joka mtuhumu wanduende au-delà ya he sujet shawa jao ye mwana wa yeye utsaha gardeo mtsidi wazo kabaka jiri hadi sibanu ya shuani ye mwana hambwa hata ziwa hende maore hata ngabwandra wambe mwana jata hunu Faransa balbala inji ya rumo mjwa shuani waka bayi huwa sababu de fami ne mriambwa fanyaze nongwe kao hatumlokaye mbaba basi zanongo zini zoranzora mbendo kaya panu ye kaza nongo zendezi jaharma daraja yenu yo hanza deja ye mwana wa yeye yashinda parisiwa ekema na parisiwa bungu baliwa yende uharumanu ma specialist ma gineko yende afanywa ze examen zahe sisi association faina mtu mwambiani sumbe hata ma médecin généraliste ama docteur adai kauri na convention iliende yao ne kabale mwana kaja hundana na sekelizindwa jina ekabale mwana ma gineko shindangalie kabala tena bada ha viole wabala rola shetendo akajadi tena mathalani ya mitiwa memta ekakabatsu wade yode mana ko bofanya hana examen complete ndokaya yashinde yafanywa za analyse pia ekabale mrola kaja kana maladie lo transmissible hamade zesida hamade jau ya jokaya bo yafanya penetration hanjia hatemano la problemu zenongozo pia imwana yanza afanywa ya jula ba hata examen za heziba iliwandu washinde wajue kako eli ye mwana wola ye mahaivumbula ola nde yako elio jofanyishi hakalo mdungu balo extra hende shema nangu jonda hara donc we manadamu wo yambare ndeshe tenda shinu wamba Ahmed Musa Mujahid makatiri sambo yanu ngo harunga ehifadhi ya he edaula ukaya hajirante sisi ngala nzore interpele banu rambiye daula uka na mtafadhali baba nuzija makati wanruwa dona haya banu ande ori ukaya wimru karimsute na ujau shanga bonongwe kao nganzo andruone haya haukanga lembele yao atsojomi kanimfano rikana mru yakaya viole mwana yenda yafungwa ye manadamu agenda ko hukumlwa bahema hakama hedi abira hata ila dossier kao do ya tuhumlanio ka haviole yotile dossier hukumlanio shawende watu ngundongozindwa jina izo ndizo yakauhukumla atafungulwa enza zijiri mono wakati wa sambi ye dossier yafunga sambi yotile dossier mbeho mahakama ngazijiri wakati mwinji ondungu endao wasawa hansi ukaya c'est facile na mumrensi karnaho daram hukumu ka haviole mwana sharjo daram hukumu ka banu hakana umani na mru fulani yabozeno ngo zopi yangio wajibu baba ngebido andu wado shinda weilewa ukaya zinsi haki ye mwanadamu ya pariswa we ya jirande oyi eske banu haka henda ukangene garanti ya ukaya uandu walone mahakama no wandu wa daula bo ya kaimrundao ngwajonda wazibitse utruani ya pase wabo ya fanywa ndongo za de jour ya chililo enzae amada zingambilo kadi ya wafahadira mbilo kende atendo wandu wakautawajuzi haunga zijoka za ukweli yende ya zingarwabo yafungwa jawandu aji antuka hizo mimi ni juwao wanadamu wenji wa hukumlao heza aferi za heze violi za huwa nazinu izoti dezijiri yo haruma ukweli wa he mahakama mso neza faina ukabala jusqu'à maintenant ye mahakama yala ngasi wenjiri ya tuhumu wowe muhimu hawaba hando kaya zenongo wasidwa kizo kaya kama jafanya mahakama ebengabo heli wajofanya pia no ili wajise kuenizo kahamabala zenongozi hukumla izo dizo wafanyao ngamona watanga bandu watsingore ngwa hizo magobani bila tabatsina mahakama zonongwe kawo nyotsi pia ngamziju wao
ebenge sisi ngari habilio hajiku cette fois-ci zidokaya babanunga bwandu wa serikali banu watsingo kangwa engwango shiengoni warengo ndo afanywa ndo ngwavulizwa yabo zikemfano wandabo na zila reglement de compte kasine mananya sisaka himidi harengwa henda vulizwa bwa hansiwa na bunga bwandu warenda zichendo ziziro na hanesi yaka rijwa kama mathalani yotile suja hewana shamso onesa ukaya banunga bo complicité njijiro ari mazeno ngozini rijwa ukaya wonge ne mabisi ngawe yabo ya jojo ende we value ambesho anzao ya renge ya huzene fama ha unsujua no yarande mapesa renge mabisi no kwa nafanya hizo na bunga bwandu wa hiba miliari na jawata waka wafungwa walona zalilo waloma ministri walo yabo nungo hizo kazi nao bire hali obayo sawa neza felizini emwana adamu oyi Ahmed Moussa Ikao de directeur adjoint wa Banque de Développement de Comores yamba ha viole mwana mshauri wa mahakama na mitano eske mruoyi gujo hukumla ha ukweli yafungwa haungujo kasawanema prisonnier wa violo wana kumena fukare watawajuzi nswangi watsubu hata anketi watu hata recherche na balo hata wensu hila ngaba hata wapariswa warejeziwa yinu watsola haza kabati hata mba anketi kabajalaso hata recherche shoandu wangu ajendele yao wenza obaki kumena mfukare wa viole wana kumagobani wenda sawa na wararu walo harma nongoza husiana na nongoza za heze trafiki za bangena ja wenda zao na uwe yambari hamba haride ya wafahadi henza basi harumana da umengomira na mfukare wenzao bahi nivi nikoni yabo bahi kabati mba anketi kabatu kabanwa ruhaje sikezo nongozi programe wao ebenge mahakama ya Komori ngalalakika ngwaroneso haya ngabandu wenja ngwambo keba ni mazingara legirlo wanazi akizaho wana ebanu ngamdungo hadi no atandi inu solution jema inu haukamtojo mwambianisha mamande shahangu urashibua ya handanisi sisi to sutene fami wao parce que banu wandu wala ngwaona sekeli zinji swafi ikaonga bwekaonga zuabakishao zibaki traumatisme refami rowana hata ko wandu wazirendao otsandu wa hule mri ya jojoke manendo enda likolenda avwa ni mru arwala awa shaizo fami yomkini hola de mjomba yomkini hola de mbaba atolole emzaze ya jabala yomkini hola mwanamma mru ya tojarenge mwanabo ya monado mdundu azamlizio bari zenongo hizo ngazikaona problemu nziro parce que kabati nongo nziro amade kamru arendo ambi newa hahe ingemru atojoka wa imru nsohu mjua shemru ya usababisha ulole ya loba laye nawe ya urenge mwana hau ya kwa ambaye mwanzanu wahe mwana maho umru jirani waundu anruenji au kaya ya maprondo wana warendo wao zinu shaongo watu alili wao ya wejoka uzifanya kutendo watu aliloba hanu hajua neto abiahe mwana hajua sayenda lekoli hajua maparensa watsoka yabo haunonena mna heze taratibu nge hajua shinda hajipusa hata hazingarola mwana hamlizio yesu prizama lizonga joko kaje nge jonda wakata joji bibilia zolizo zakaoneswa abantu aramaze micro trottoir zahe association faina ngabo ya hamba ukanono banabange bido ye mapara wandu nda solution ya hao haukaye serikali kwatsu onesa malheureusement ukangwa onesa okayangari suteneyo bali banondongo sile kama bamri sutene haumwamba mtoa mapesa benge kanaka honeha shendo ngonda zile ka oborendoze jitihad wandu amanda sika usenda makati risedi ya ze brigade riwa compagnie renderi tsahema violeur wavwa hilo mvimasha mashafaina si udunga te brigade de mineur si ukasinao si uakompanye ngwazi juao renda atarende tsahima violeur riwabalia waja yabo wo wafanyeza hao wandu wala wende warengwa renga avoka singa sina avoka mba metro idrisinga mumjuao si umdeplace tanzwani na mali ufanya azo maleo pia rende reporte plainte rifanyeza nongo izori sutene fama atanaudisi uzitoa no ile fanywa do shida ojo mahakama eke manange na problemu sile kombewa he docteur riwa compagnie relieve ze facture français ngo pia a 100% faina si ufanya halafu mramadu watso amba fungwa enswabila ndo amudo kange Dar es Salaam awendenge mahore yabo ngala hakanyinga mwanzori wa suliji waonda wala wandu mare nsifa ke famri amba hakaharu mayezi hoshinda hundenzenza hiyo se fasili donc ubanu ngari habilio kaze ngo kasitsinyangu yeso si ufanya c'est pas facile uwadzadzongwa jondu ndal makuluar sisingari jipanga we machama yatu ngasina ndunzwani ngasina ndumali ze plentras depose izo kamjajo shindarizi wase halimwandu wa violo wana ngasina mahakama lo mali yabo ya satimizi mahamili miraru ya avocatu limdepesha kayo une semaine yabo izo factura kwa forim libebia avion yende mahala kelote lalale ya ngalendongo izo pia yardiba haju aseno heata fanzelongo izo wana kumena tsanwa viole wa morfelina wanaume watsorengwa ni mrumzima ya wanambua wo kumena tsani ye plenty yongu ya babu kabajala wa jugement wando oke mroka jazingaro akaba ani c'est pas possible ya yonga mfikiru kanga joka ufanya shayo ketsuzi yarke karisutene
haukaye fami wao yefetio kanga bwandu watsenda waweshilia wawahimilia wawadunga wakaona yondo ngonku fikana mru mitsami uli afanya shetendo ishu rende rirenga so viole mnamwana mmemtiti ridunge mzaze wajari para rimwakompanye rimsaidi yarikana yo mahakama reporte plenty yemze wenda azingarwa yemsarara chililwa henza hewambari bala yetsi mnonondo yabo yondo ngwendi yetsi mnonondo bobaloba hariho ekasihi bobalo magari yekasopareniare mwani gari yekanja yare ngashono de ajito hanywa nyamba balendo lamba hindu shayetso shinda hunde fikiro kaya nandenge mna mwana wini mtrebanu ni mndende zinu shabondo kabo jola wanabo kujojamba kati mnono pourquoi rimene sanketira mbilo kawola mwana mshwahe mrulo na maye donc abo sefina watso ngwa henzahe ye famia hemna mwana wona mzazahe na mbabahe mwana wa mahakumena mili yatsore ngwende yarenda zwe hali yo mwana mme yabo ngamfikirike zona ngwendi donc ubanu ganzo mjokaya zopia ye fami au moins benge waonoka ko li final fanye jitadatu mfano hadisi riwadungu shawongwa jojoka omortsoka na wanduwa namba habari boritsona serikali sharitsonda nduwa rishilia hawo serikali tsojojo fanya pia shawa hunduwa fanye nusu ya baba he serikali kelke swaze ngozi mboko zinongozi ndwa nana shohanyu no wana hanyu na mtsokana mbano ngonzima mjishilio de mandamba ukaka batsandwa lone rumbi harimaze ngozinu ebenge mwanadamu yihazingarwa leo kajazingarwa rajirande shasi singari tuhumuo uka hajirande namna hindi ye hajirando kaya harende nai katina solution tawa ye hajirando kangene garanti okahambatso huja baba nurefanya zeno ngozinda kikabango joruduto hewenzaho jawandwa jina waro hawenda zao almurali hadisinu ngionziro aukaya ngiona vole mbili ngabo waneka onga uma complice wa zeno ngozinu ngabo waneka we hakika kweli zeno ngongazi wa hundao namana yarendo itendwa ikawo zeno ngoka jajivanizo yazida haza yenda hata yanja har marahaba ya ufanya zeno ngo bila batino ka hazambo wa mza shaenda hata zarende ha pleziri yabona rijoka ya no quelque part wana ngabo waloma complice wa hezijirio surtout baneza ridhulumu daboko ko mori wende warengesha rianshana Napoleon ashirumi yao ukaya na wa mahakumena mitanu uhunda mahakumena mfukare wari ngwanzo wa mhensuka balara kajabalihi na bosilamu hatsu kama hashenda na bwengeri njari mweka hiyo wanduanungwa jodololoa na wao haukezo dizo watsaha wawangalie bwengeri hunde na correction zaori wafanyie ngabwe kao kwa tsuhanza ngwa dhulumishi hao paske bana hata mrumdu hazi yo vielewa mweshele sparo zamba banu mwali ngabo mrumzazo wa mamongo miranda tibana mfukare ya violewani wanazijana waratu banu ngabo wanabanu wa mahakume na mfukare wa mahakume na miranda haru wa mahakume na mitsanu kwa jambua nsini habo wa violewao kikweli shangabwe kao ngwa fanyoje na banu rija wakati rejuwe zeno ngozinu kaya sirdingo kabande shokanga bo mwana wa mahakumena miranda yata wa 3 jours wauta wajar mwa 3 jours kujanlevewa kuja ulaya halafu rija rudisana rona armazerezo zinu haonesha mala fulani hai ngabwe kaongwa tsingo dungwanza no wenzao ngabwe kaongwa tsingo vala mruka tujwambeje zeno ngo donc ija wakatukaya wanduwa sane zeno ngozinu risutene ane parce que ngabwe kaongwa akoma perdu harmo sujet yinu haukaya ngabo zeje za hoana wa kusudio unaparanga bwekao bauzeto amana kwa tuzi zingara hena mnastahiki nimitskatso no suje ajabanu yamna mwanatu mzwani yenda aparisho suman yamba haviole wavurizwa yabo shamengo nimwezeno ngo zaone harumwe mapana wahahe waoneso kabale ujwa dondo yae mwananya manzani wahendeo na tele donc wafikiru kabalange hula halala hakahone tele iyo nganzo mjoka holi honde nseheli ya wasili ketsubili mrake na aminifu ye kamru hakaansi ye manahede lekoli zeleraza ujakajaja mduna tsengele bolekoli mduna juha zungulo mraani shamra tsirengo kaya wambe sabiro ha fulani babo bala ukaba zimata hajoja sa fulani besaba kwenda atwali eba ufanyo kango ndo atwali holi honden seheli liyo mratili ndongo hamada izotena na msane bo wakomori jose ngo zinu ebenge kwezi sikanzani bile none sokaya zenongo tsidoke mwanadamu yi wamba Ahmed Musa directeur adjoint ye banque de développement Komori hajirande yendongonde za pangwa hodingoni engujo hukumla kikweli engujo fanya joandwa jina wenda zao engujo fanya joa chilili wao par complicité amba hindu ye hindi ko imrutso ya ka directeur adjoint uyimru wa heyes uyimru lo na mababa kodingoni esjo ka ujiriman bada banu hindi ebenge wandu na bakala atanti ya ushinda wandu wake ma observateur wandu wa dodunga zeno ngozinu halafo wazaze nemiji rikensi ritualie runde karariza ufanyo wanadamu wana haukaya banemruwa ingujenda achili wa achili wangu jonshinda hu yatsiensho mjini
inde problem iloban kabati solidarite mkomori halatsa solidarite bwa komori kabati solidarite yo problem nziro wandu hamanda wan wende watawa na wahunde mahala wende waenshi shati do mamjini hula sindo harmensi yotsena mrujoi yafanya shetenda shin ritsimone maudo msirini harendo hatula sofiza awali no wamjina wa mjule shawiri yetao prison yabambe sekange na mayengu jota wenza Dar es Salaam wende anshima hora wimu shata nzuani yekangu joshi la parisiwa na shasewa ya parisiwa ya hunde hukuma zahe heni aloni shoshirengwa kabanzoba buhena mna ya usoli ya ujisolidarize neze famizini se famizini unajisolidarize juzi tika uhadisi mina mwana mshangu banu sika harma situation zero parce que nga mwana hele shama shangwa bara rebondi sarma e communication yo namna ya utofanya ze sensibilisation ze affaires zinu bahi Mohamed Musa Mujahid d'accord bahi zenongo zajiri dokayati ka uhadisa mwana mshangu mzima timambio kaka hiri urangari ujenja armesha mashafaina ruwaneneze mbana zinu hanambio kaminde mruhandani nabidini karmesha maisha kaban mimi mwana hangu yakana mahakumeno mweja haviolewa na aboze nongo hizo zinita harma hamu na huzuni swafi hata isababisha tambani sina ulolo tena hata hakana problemu za roho hasababu de aferi hiyo mwana harende hagalagala tampaka daba hayinu nge bulubulu hasababu nde suje yinu haji konfi ya kahamba uka donc zenongo hizo nyumeni banu ndo na kauzia treatment na yorsanga sina mahakumena na mshinde mwelewe letwarwa mola mzaza mwana yazamna mwana mzima au ya jarenga mru wafama umru meamba hamlola walowa ndo adzadzeba wanasho atukao hakika zenongo zinunga zikonsionga zijirio ngwatsa wao wasutenare mrumea tirohe no watsi hufiomi dernièrement zijiritsena hunulaya bana mnama na yakahopani afanyana nongo zahe mjomba hadunga na kopewahe bale kopewa biranjo pani bala ende hakomemwa na nko handisomde mama abina mfanyazi tenda zanza magrese ye mwanashe meza chef ami waja kwa jasutene mwana wambe mano kakar na jo poursuivre parce que là de manzano mjomba ho ya renda nongo zinjibo nsijubano yo problem haukaya bonyide makomplisi wa mando na abo izonga mjoto wananga bo alo hunwalo ma deprime ngabata wanzo wafanye suicide. Moi j'en avais déjà eu 2 personnes wa témoignent wana hao wa agresse wanu wandu proche wa fami wendo anzaji wa hunu yezonga monoka yondongo nyangu yemzimedo jibisa zilisheni yemzimedo jilisa sumu haukawa mbaa yembabaka jasutene mwana o wana yendongo amandezonga duko kanse hali no atandi bakomori donc uze ndongo zanyu banu ndokaya oui narijoba kibane kangareza nao ngarjota hama zerezo yekemro agresseur refilme mru ya agresseur isise shazinu rajabanuri partage sinani rijom para nim participar maze mission maze association rikewe njiriwani e solidarite yoketsu kirukaya shando tsokande ila indin karnao jo evolue amande zensi pala serio malisha quelque part ba komo rambako elisi kalifanisiwa kasibanu ngarfanyao ngarjota posto banu zanongo za ajirize communication za ezenongo za ho wana wadhulumi wao nejau izoka batu joka na hajanizo hata ya porte mtsango shawo mdari haba ndandi sazali randi sazenongo za yonsi randi soda bolt randi soda fulani izodo kwa ndronjo komante hata warengo wa partage Henry dabo zilo ombi dabo ngamjoka nzali changeje ba komori na mje wakati mshanje wanahanyu wanahatu bonsi jubana wonsi pia ngwa jori tawa ni mambioni senamu mlasona alerte mdojua mtijwamba bolto akojwa kajazamba wanahatu razaba no wenji ngwa jori tawa dunge wajeni wasangwa josi zarma zele eglise bahati mbi wasawandisa parce que ngwa onoka kabati solidarité yaho wana wa komori nezenongo warendwao no wandu proshwa heze fami bani zenongo zori mwambiani kamtsushia ngamjodo jwa maudu wandwendo atsaye mwana matwiramu hauwendo hae mwana ma DJ Sai wendo adu ambari hundwani jau zila kaziti solution zila ti solution ze solution dazinu na rikebwa zimarito aliyeriwone wanduwanu wa pursuivewa zikeshwa baha shaukamfane jwe shabanu ka fulani hare mwamaha mengo mirarubonsi jubanu haukayaha gresema na wamviole mrajina kana uzifanya borilona mazamarlo hunulona statue ya uja udungo wanduwari wa pursuive shaizo kamna kubali shanga mjokansari mwaze komanteri za udoha amba aribala fulani arijau no kali aribale mwana fulani ngejau balaba sadungu fulani yezo tabiendini ba komori na mziye mjuo ka c'est pas possible zenongozi jirio mtswambe za komori faransa banu ngasine numero ya hatu ya association faina ya he WhatsApp iliyo arme group ya page ya hatu si contact abaneni wakati malheureusement gabwe kao honda au delà kwa tsuhansa
ngabwe kao ngwa wahara ngabwe kao ze papier jau ngabwe wala jau rendo da banke tar jamba jau no wanu tsajinga ntiyinu zo sinongoza ukarkensali nurke jau donc unamritsengeleye rihadisi sinani njema adere rikewe njirike masolidaire rifanya namna yo kangabwe kao machamata ori implante ngao mala pia unu Faransa ngasi sukayanda mi ngasi na wandu walona ze biro harmonisi Lyon Marseille Paris Le Mans mala pia ngarenshio helimri ajori contact ngena problem risojo mambia sengela mru fulani na biro fulani ho bango ajora nje problem sengela mru fulani Komori Nzwani Mali Maore ngasi hata Dar es Salaam ngasi ho mala pia risana la renyo no ili heni bahandu wa jojiri baloma na Mkomori risana elke wazima risuteneani izonyi kamfano shanga mjotsa wanando gweka okwati na tamradi domrora menemwe hano siha shazila zirisuteno sonsi pia eba nunur jarunde ndi Komori itsotsi ndo wana hunurundu ndi Faransa ye Komori ngasi na ndongo ndina betsotsi ndo wana halafu iso pianga mzilonso dingoni wandu warengo wanatu arendezio wandu washabanga bwalo harata hololwa hizo wandu pia watraumatizeha na waseka ngwa unama bala zidana ndongo watiti ebenge kwezi hizo deze madambili na kanizo deza husana nezajira mumji waku waleo za homsihiri ne pare ne zenzia za balwa yezabili deza husiana ne zaferi za violi kao nga mshemezoba ni mambieni hauziro ukaya imanadamu oi Muhammad Musa Mujahidi hajira andeleo yamba viole mwana mshahi wa Kenza hari baraka ja hukumlwa shatanzani mwambieni ukaya na mjokaya Faransa banu nsufu mba Komori deja nga ni mwambieni nyi mapara hunu ngabo situation lonziro ngabo wanawalo makomplisi yaone makopino hauna jau yanza wafungo wandu izo kamna uzijoka kamti wanzani wao kamti proshi ngabo aneka ngwa hundoni zitendo abane mapara kwa tsuwa sutene ngwa suteno wandu wa umahao no wandu wa fami ha komplisito kalama papier hawa mwanzoi waranso wana wao ngabo wasa wa deprime walo hunu ngabo wafanya tentative za suicide ngabo wajojibe hata mwanze serikali ngabo wajotsa wa wadungo wandu wa viole wenzao parce que ngwa loka bwe mapara kwa sina besoin donc unamfanya attention ba Komori hewe vanunga bweza hunu duniani ngabona za akhira mtifai harumase devari muhandana na hasara hunu rudina nde hulama udurende tena runda na hasara hasibabu ndo ulezi hunu ndunafanya devari ya heli abidi kwezi wa Komori nga mzioban na utaswa mahekati ezaleji baizo ndeze ndongo na homba Mwenyezi Mungu keze ndongo na baba nupia wanada Mungu ajo sana wapartage wafanye necessary warengeze emission za muhimu wadozi one saha kuwa Komori waelewa wajuezi wa mundao wanduati baki harma namne ndoji inaitoti dainu bainde jorni kana fu hunu na ihore ndao insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.